Mwongeye kwirirwa inshuti bakunzi ba Ishimwe Official, turabashuje cyane, amahoro y'Imana abane namwe. Ubwo duherukana twavugaga ku biri kubera muri Congo na M23. Ku munsi w'ejo hashize, ubwo leta ya Qatar yari yahamagaye abayobozi b'ibikuru b'ibihugu, igihugu cya Congo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ahura na perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Hari itangazo Qatar yasohoye uyu munsi harimo ibiganiro bikubiye mu byo baganiriye ejo. Leta ya Qatar yahuje abakuru b'ibihugu birebana n'ingwe mu biganiro byabahurije i Doha aho muri Qatar. Kuri uyu munsi wa tariki ya 18 Werurwe 2025, Qatar yatangaje ko Emir Sheikh Tamim bin Ahmed niwe wabahurije mu gihugu cye cya Qatar. Perezida Tshisekedi yabaho noneho yahuye na perezida Paul Kagame. Hano twibukiranye neza ko mu minsi yasize perezida Tshisekedi Tshilombo wa Congo RDC ubundi yari avuze ko atazongera guhura na perezida w'igihugu cy'u Rwanda ngo kereka hari nibahurira mu ijuru. Ibyo yavuze byarangiye atabikoze, atabishyize mu ngiro, kuko ejo bahuriye i Qatar. Ni naho havuye inkuru ndende. Hari umuyobozi wo muri Congo wanenze ibyemezo bya Felix Tshisekedi, ubwo mbere na mbere yahoze avuga ngo ntazongera guhura n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, none akaba yatejeje ku ntego, ku byo yiyemeje. Ubwo rero kandi mu busanzwe bari bamaze igihe badahura. Aba bayobozi bahuye bagamije kwita ndetse no kwiga ku kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Congo. Qatar yavuze ko abakuru b'ibihugu Paul Kagame na Felix Tshilombo Tshisekedi biyemeje guhagarika iyo mirwano, ndetse bagomba gukora uko bashoboye kugira ngo iyo mirwano ihagarare. Bakunzi b'iyicano, uyu muryango mugari wa Ishimwe Official, dukomeje kubasaba gukora subscribe, comment zanyu ni ingenzi, ndetse no gukanda ku kazogera kugira dukomeze dukore subscribe. Share nayo irakenewe. Ibyo biganiro bagiranye ejo ku itariki ya 18 muri Werurwe, bemeje ko iyo mirwano igomba guhagarara, kandi biyemeza gukomeza ibiganiro bigamije kugera ku mahoro arambye ku mutekano w'iburasirazuba bwa Congo. Hagati aho abanyamurenge baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gitondo cy'uyu munsi bihurije hamwe mu myigaragambyo bavuga ko amahanga yirengagiza nkana ku biri gukorerwa abanyamurenge bene wabo bari muri Congo. Bari kwicwa
bazira akarengane kuko bavuga ikinyarwanda, dore ko n'iyi ntambara ya M23 ihuza barwanamo na leta ya FARDC ifatanyije n'abasize bakoze jenoside FDLR hamwe n'umutwe wiyita Wazalendo, bahora batoteza abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, babahora ngo ni abanyarwanda kandi ari abanyekongo. Ubwo rero abo banyamurenge mu gitondo cy'uyu munsi bari kwigaragambya nyine basaba ibihugu kwita kuri icyo kibazo cy'umutekano muke bene babo bahura nawo batuye iburasirazuba bwa Kongo. Bahora bicwa bazira ngo uko bavuga ikinyarwanda, uko bavuye ngo bafitiye isano n'u Rwanda, mbese bahora babaziza ubusa. Naho muri Uvira ho haravugwa iki? Muri Uvira uyu munsi abaturage biriwe bari guhwihwisa amakuru avuga ko biriwe babona abantu bitwaje intwaro binjira muri iyo santire ya Uvira, muri ako gace ka Uvira, ngo binjiraga mu nsisiro abo baturage bavuga ko bakeka ko ari abasirikare ba Wazalendo, wa mutwe bitwaje intwaro witwa Wazalendo. Abandi bati bashobora kuba ari abarwanyi ba M23, dore ko hiriwe inkuru aho yagiraga iti M23 yahaye abasirikare b'i Burundi amasaha 12 ngo babe bavuye muri ako gace ka Uvira. Nayo ni amakuru yiriwe asirikira muri Kongo ku masitati ya bamwe ku mbuga nkoranyambaga z'abanyekongo, bavuga ngo M23 ngo ishobora kuba yatanze amasaha 12 ibwira abasirikare b'Abarundi ko bagomba kuva muri ako gace ka Uvira bakagenda. Ubwo murabyumva ni nk'amwe batanze amasaha 28 batanze bari gufata Goma, cyagiye bakora imirwano muri Goma. Ubwo na hano batanze amasaha 12. M23 se irabikora? Ubwo turabakurikiranira inkuru turabaha nyuma y'aya ngaya makuru turi kubona. Ubwo ayo masaha 12 ndakeka ararangiye uyu munsi. Ikindi ngo muri iyo mirwano yabahuje nyine yahuje M23 n'ingabo za SADC ziganjemo Abarundi nyine, ngo bahafatiye abakuru b'ingabo z'Abarundi ziri kurwanira aho muri Uvira. Ngo nyine uyu munsi hahumvikanye urusaku rw'amasasu bari kurwana. Ngo handi makuru yatugeza ariko ava mu baturage ntabwo turabona itangazo rya M23. Bavuze ngo bashobora kuba bafashe abasirikare abakuru b'ingabo z'Abarundi ziri kurwanira aho ngaho Uvira. Tubibutsa gukora subscribe, share na comment kugira ngo tujye duhora tubona amakuru agezweho.